starac Pasije Svetogorac o začeću. Postoji mnogo supružnika koje muči problem dece. Neki zbog određenih razloga nemaju dece i žele da usvoje tuđe dete, drugi nameravaju da imaju jedno dete i koriste razna zaštitna sredstva kako ne bi imali više dece, dok neki postavljaju sebi za cilj da imaju mnogo dece. Dakle, često se dešavalo da očevi porodica od starca zatraže savjet i po tom pitanju. Starac je naglašavao da je nužno imati poverenja u promisao Božiji, umjesto da se prihvataju ljudski programi, jer decu daje Bog. On je jedini zna hoće li ih dati, kada će ih dati i koliko će ih dati. I to ne zna niko osim njega. Budući da je život postao težak, neki se trude da imaju samo jedno dete i čuvaju se da ne dobiju još dece, govorio je starac. Međutim, to je veliki greh, jer time pokazuju uverenje da će svoje živote oni bolje ustrojiti nego Bog. Budući gordi, oni podcenjuju svemudri promisao Božiji. Bog vidi i njihovo duševno stanje i njihovo ekonomsko stanje, kao i mnogo toga što mi ne vidimo i za to što ne znamo ni da postoji. Dakle, ako je porodica siromašna i teško izdržava jedno dete, roditelji se sa svim silama trude da se ne rodi i drugo. Na taj način se suprotstavljaju volji Božijoj, što nije razumno rješenje. Naprotiv, trebali bi verovati da će dobri Bog, ako donese drugo ili drugu decu na svijet, isto tako znati što nam je potrebno i pre nego što to zatražite od njega, i da će se pobrinuti i za ekonomsko jačanje porodice. Onima koji nemaju dece i pokušavaju da ih dobiju bilo kojim putem veštačkog oplođenja, bilo usvajanjem tuđe dece, starac je objasnio da Bog to čini za njihovo dobro. On nešto vidi i zato ne daje decu. Ne bi trebalo vršiti nasilje na njegovim blagoslovom. Čak i ako bi se koristeći ljudske načine domogli onoga što žele, uverit će se da im Bog nije dao dete jer je brinuo o njihovom dobru. Trebalo bi znati da je dobro samo ono delo koje je saglasno sa voljom Božjom, a ne ono koje ostvarujemo svojom upornošću i ljudskim sredstvima. Mnogim ljudima Bog nije dao decu sa posebnim ciljem, da na taj način zavole decu cijelog svijeta kao svoju sopstvenu. Starec je pominjao da je poznavao nekoga koji nije imao svoju decu, ali mu je bilo problematično da prođe ulicom, jer tada bi sva deca iz te četvrti potrčala k njemu. Ulicom je prolazio uz veliki napor jer je bio okružen decom koja su ga volela. Bog ga je lišio male porodice, ali mu je dao pravo kakvo se daje samo nekolicini, da pripada velikoj porodici Hristovoj. Starac je također i pominjao i svete Joakima i Janu do duboke starosti koji nisu imali dece, što se tada smatralo za veliko zlo. Bogorodica, koja je sa svoje strane rodila spasitelja svojih ljudi, našega Gospoda Isusa Hrista. Starac je dakle govorio da ne bi trebalo da prisijavamo Božju dobrotu, nego da se molimo da bude njegova dobra volja. Pored ovoga, starac je govorio i o roditeljima kojima je cilj da dobiju mnogo dece. Bog to naravno dopušta jer poštuje čovekovu slobodnu volju. Roditelji, međutim, ubrzo suočavaju se sa velikim brojem problema. Majka je iscrpljena jer ima snage samo za 2 dece. Precenivši svoju snagu, ona je rodila 8, zbog čega postaje nervozna jer ne može da se suoči sa vaspitanjem velikog broja dece. Tako se i ona sama uvjerava da nije trebalo da ona sama odluči o tome.
Tako je starac savjetovo one koji su se o tome raspitivali i nastavljao: Bog određuje broj dece u porodici, Bog nije nerazborit i zao i čim vidi da ne možemo podnijeti odgajanje još jednog deteta, on prekida rađanje. Jedan otac imao 7 dece i odgajao ih sa velikim teškoćama, međutim nije primjenjivao nikakva sredstva da bi zaustavio rađanje dece. Prepuštam to Bogu, govorio je. Od tog vremena, iako je još bio mlad, nije više dobijao decu. Onima koji se trude da na svaki način dobiju decu, starac je savjetovo da ne bi trebalo obraćati pažnju na to što ljudi govore, nego bi trebali da se prepuste Bogu, a on će i dati dete u vrijeme koje je samo njemu poznato. Neki nisu smireni i duhovno ustrojeni, traže od Boga da im podari dete u onom trenutku kada oni to požele. Bog im daje dete, ali oni ubrzo viđaju da dete kako raste postaje nervozno jer je nasledilo strasti svojih roditelja, dok oni sami bivaju još nespokojniji jer su bez njegove krivice dobili nasljednika svojih strasti koje nisu očistili prije nego što su se uporno počeli da od Boga traže dete. Dakle, govorio je on, supružnici su dužni da u potpunosti predaju u ruke Božje i da ne budu oni koji svojom voljom sprečavaju njegovo blagojavljanje. Neka Bogu prepuste da on dejstvuje saglasno sa svojom voljom, jer će i na taj način u njihove duše useliti blagodat Božja i njegov blagoslov koji će istovremeno pokrivati i njihovu porodicu. Iz knjige Čuvajte dušu, Beograd 2003. Tekst možete pronaći na sajtu borbazaveru.info.